खुरुमजरी SKTV न्यूज़ संदोक्चरीबा मणिपुरी पाव यिंगबिरिबसुंगु तराम नोक्चरी अहानबदा मरुइबा पावसिंग फंगबिगनी चुरुचानपुर डिस्ट्रिक्ट के खनफी खुल की मफम अमदा आसाम राइफल्स का नोमै कापनबदा कुकी लालालुफ यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA नि चिंगनबा कारर मरी सिर हाइरी Imphal का समनबा फ्लाइट मसिंग हेंगत किबगिदगी अंतखिबदगी मणिपुर की मियामना थेंगरिबा खुदोंचादबसिंग असि कोहनबा मिजिंग संगयु हाइना यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर दा गवर्नर अजय कुमार वालाना चेरोल थादुना तक्सिनख्रै अमसुंग Imphal Guwahati अमसुंग Imphal कोलकाता की अनोबा फ्लाइट सर्विस ममम हापसिलगने हाइना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ना खंगलकले हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर एन वीरेना फोंदोरकले हजिक मियाम द पाउ संदोनो पिजरी सुरसानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा खनफी खुलगी मफम अमदा आसाम राइफल्स का नोमै कापनबदा कुकी लालालुप यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA गिनी सिंगनबा कारर मरी सिरै पावसी की मतुंगिना सुरसानपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दगी मनिंग पांग किलोमीटर मरीफुरम चलगा हेंगलेप सब डिविजन की मनुंग सन लैबा खनफी खुल मनाक्ता थौदोक असि थोखिबने अकंगनबा पावमा फंगबदगी आसाम राइफल्स की टीम अमना खुल अदुगी सिंगनबा मफम खरदा ऑपरेशन चथखि मदुदा खुलाई पाइबा लालुब खरना आसाम राइफल्स तमना नोंमै राउंड क्या कापसलखि मदुदा आसाम राइफल्स नसु हंदुना कापगा लोइना नाकल अनि की मरकता अकन मौंगदा नोंमै कापनखि हाइरि थौदोक अदुदा UKNA गिनी सिंगनबा खुलाई पाइबा लालुब मरी हाटखिबने मखोइदगी खुसु खुलाई सिंगसु फंगबा ngamखि तुंगदा हेलीकॉप्टर सिजिनदुना असि बाक्सांग सिंग अदु लखटखि थौदोक अदुगी मतांगदा सिक्युरिटी की माइकेदगी सेक्शन थरंग लखटपगा लोइना अहेनबा सिक्युरिटी फोर्स थोमजिनदुना पाक्सना मखाताना थिबोंबगी तबक सथरि हाइरि अमरोम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मणिपुर नागालैंड अमसुंग अरुणाचल प्रदेश के PRO अमसुंग स्पोक्सपर्सन थादोरखि बचेरोल अमदा खनफी खुलदा सथखिब ऑपरेशन दा खुलाई पाइबा UKNA की कारर सिंगा नोमै कापनबदा लालुलुबसगी कारर मरी हाटखि हाइरि UKNA से सेंटर का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुसना द बकुकी लालुलुबने हारिबा लालुलुबसि हंदकता विलेज शिप अमा हाटखिबगी थौदोकता यावबने हाइना सुफोंदोरकले हंदक इम्फाल का समनबा फ्लाइट मसिंग हंथखिबसिदा मणिपुर की मियाम द खुदोंग सादब कया मायोकनरे मियाम के अवाबसि कोकनबा मिजिंग संगबियो हाइना यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राम मोहन नायडू दा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार वालाना अइब चेरोल अमा थाखरै हौकिबा अक्टोबर 19 दा थाखिबा चेरोल अदुदा मणिपुर गा गुवाहाटी गी फ्लाइट असि नुमित खुदिंगी मंगा लेरमी अदुबा हौजिक नोंगमदा अनिरक खक्तमक लेरै मसिदा अंगनबदगी अमदि अथेंगबगी फ्लाइट लेखिद्रै लोइनना सब मानव फ्लाइट इम्फाल कोलकाता सु मंगादगी अनिदा हंथख्रै सुनतगी अयुक पुंग 8 की मिनिट 15 अमदि अयुक पुंग 13 की मिनिट 55 की खक्ता ngairei पिबम असिदा मणिपुर की मियाम असे अवाब के मायकनरै मफम असिगी जियोग्राफिकल अमदि इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस के लेरिबने समना हाइरबदा स्टेट असिदा रेलवे कनेक्शन लेत्री नेशनल हाईवे सिंग हनकी नोंग सुबमदि इसिंग इसाउना लंबी की फिबम यामना फत्रै मरमदुना नोंगथकी लंबी फ्लाइट सर्विस असिना मणिपुर की ओइनदी यामना मरोइबा लंबी अमा ओइना सिजिनरिबने निंगथम थागी मतम लाकपदा मणिपुरदी अमुक हेना अवाबा ओइरिबने स्टेट की मपानदा लेरिबा अमदि लाइरिक तमनिबा माहिरोइ सिंग अमदि अना लाइंगबगी दमकता असौबा मेट्रोपॉलिटन सिटी सिंगदा सनबा पांबई असि फ्लाइट ओइरिबने फ्लाइट मसिंग हंथखिबा खक्तना तना हौजिक फ्लाइट की टिकेट ममलसु वांखटखिबना पुबा थांगबा ngamdaba फिबमदा लाक्लै फिबम असि अथुबा मतमदा येंगसेलौद्रबदि स्टेट असिदा लेरिबा मियोइ सिंगी मरकता नुंगाइनदबा कया लाक्लगने मरमदुन स्टेट असि गवर्नर अमोइना फ्लाइट सर्विस असि हानुगुम मरोइना गुवाहाटी अमदि कोलकाता गिदमक लेहनबिउ फ्लाइट सर्विस असि मणिपुर गिदि लाइफलाइन अम ओइरिबने हाइना यूनियन मिनिस्टर की पुनिंग सिंचिनखे स्टेट असि मियामना एरोप्लेन तोंदुना मपालमदा सत्पदा हेना खुदोंग सहनबा अथुबा मतमदा इम्फाल गुवाहाटी अमसुंग इम्फाल कोलकाता की अनोबा फ्लाइट सर्विस अमम हापसिलगने हाइरि
Chief Minister N. Viren amasung hana Manipur lengake Minister Oiramba MLA Lesangthem Susindrona social media thagalpa posting da wafamasi phongdok libani. State asida tholiba irang asuna maram oiduna miyamna national highway sing fauduna mapalam da satpada khudong sadabadagi aeroplane da satpada sel ka hena sading tawribasi hanthana ba amasung sathok sasin da hena khudong sahana ba Imphal Guwahati amasung Imphal Kolkata gi flight masing hengatana ba MLA Lesangthem Susindrona Civil Aviation gi Secretary Samir Kumar Sinha ga ngarang unaduna Civil Aviation Ministry da ayiba serolama pisin khre hairi Masigaloina Ministry asigi official singna hanagi Chief Minister N. Biren amasung MLA Lesangthem Susindro da khangal khibagi matungina atuba matamda Imphal Guwahati amasung Imphal Kolkata gi anuba flight service amamam lehalagani hairi masigi matakta aeroplane tongbagi ticket ki mamal khwaidagi wanglabada lupa lising taretta ohena bathabak paikali demand amasung supply gi matungina ticket mamal asi lupa lising tarettagi makata na hanthana ba khongthang paikat kani haina su khangalaki Khongthang asuna Manipur gi miyam da saun khudong saba amadi piragani haina lusingba ani asina thagalakpa post phongdorkli Manipur Rajbari lautuna duna thugai ki ba haibasi miyoiba khunai amadi puari gi mayokta sathaba crime amani haina Emsuna phongdorkli rang Emsu gi Assistant Publicity and Information Secretary NG Nihena khujek piduna thador ki ba cherolamada haukiba October anida Silong Manipuri Students Union SMSU na State Central Library Silong da nipumapalak suba Freshers Midcam Ningol Sako balising ni kunmanga gi thorom pangthoki thorom adu da Emsu gi Secretary General S Lanba Luwang na lusingba tim amana sarugya ki S Lanba Luwang na haikibada kumzalising masamapan nipumapanda Manipur bu namlo loksinduna India da tendringai kumzalising masamapan kuntrada sakibayum Manipur Rajbari ni yumasi India lenga ka lautuna duna masagi oiza bakhar gi damak Manipur gi puwari bu Pungwari ontona ba amadi lalonpot oina seasonary ba Manipur ge Art and Culture Department PDA amadi MS Maitai Construction na naron da thugai kibane masina kumzalising masamapan ni pumapan ge September kun mathoida Dominion of India amadi ningthau Budasandra ga merger agreement khujek pina kibage ahingba puwari ge thaudok ama manghan batanatana Manipur miyam bu usit thoida ba yamna ka henba thongni puwari oiraba Manipur Rajbari bu naron da lautuna duna thugai ki baibasi miyoiba khunai amadi puwari gi mayakta sataba crime amani Manipur Rajbari thugai khibagi matang da Manipur lengaki mafam da hajin wafam mari Emsu na thamlakli Iram sing aduda lengana Rajbari asige reconstruction amasung preservation committee ama semba committee asida akangai yawbaga loinana Emsu SMSU Max na singba singe mihot sing yawhon ba nauna sagadoriba Manipur Rajbari si hanagi phiba maduga sab manana mafam adumakta da saba sizinaba yaba polam sing khandoktuna sizinaba amadi ariba Sanabi yum sarol gi mong season aduna saba hairiba singa sige maramda ningthina khang hairiba singda tanaduna saba Manipur Rajbari si saba loraba matungda akoibada fencing toksinba made mataki saruk kupsinba sangbagi ayaba piraba myoi khaktada sangba yahanba Manipur Rajbari si tana thanaba yadaba manghanba yadaba puwari ga sagona mpham amani haina lauthokodabani haina serol asida phongdorkli Sadar Bhalabhai Patel gi samag yangkai suba mapokuman thoram leibak asi sinba thuna pangthong bagum Kamjong district asu lakliba tang tareta unity run amaga loinena palan thoram pangthok lagani district asi ge toan ba department ke aga kusam narga sadar at 50 ga bari lenena Kamjong district headquarters ki town hall da pangthok doriba thoram asida miyamna sogat pagloinena mapung fana saru yabiu haina Kamjong district ki DC rangnamai rang Peter na appeal tarukli Second MR complex na laiba Kamjong DC ki office nga si pangthokiba pawgi mifam amada DC rangnamai rang Peter na makha taraduna Sadar Vallabhbhai Patel gi samag yangkai suba mapokuman ga mari lena center na haudokiba Sadar at 150 asigi manungsana lebak sinba thungbada toan ma thabak thoram kya pangthokpada natana paksana palan thoram pangthonari masigi manungsana Kamjong district yonesu district administration asigi makha da leriba CEO ADC ZDO education department CMO DVO, Health Department, Social Welfare Department, Mera Yuvak Kendra Amadi, Mari Lenaba Department Kudimanga Pulga Unity Ranasi Pangthokani. Ranasi Kaktanatana Quiz Competition, Essay Competition Amadi, Yogana Singbasu Pangthokani, Akoibigi, Fibam Lunana Tamnaba Cleanliness Drive Amasu Pangthokani Amadi, Naha Singbu Tauna Happy Bagaluna, Drugki, Matang the Awareness Campaign Amasu Pangthokani Haiki. All over the country, India, Sida, unity run.
Bharat district level Padyatra Haina Pangthok Matanga Sida, where Kamjong district su Marine Labor Department, District Administration Kamjongi Makada, Lejariba, CEO, ADC, JDO Education Department, Health Department, CMO, Social Africa Department, DPO, District Youth and Sports, Mera Yuva Kendra, Haina Marine Labor Department, Yamgo Kutshamnaraga, Pangthokutaba, Tangtaret, November Gi, Unit Asida, Kamjong District Headquarters, Koi Town Hall, Pangthok Jagani, Activity Marine and Numit Pangthokutibasi, GT National Unity Run, Pangthokani, quiz competition, essay competition on relevant themes like Sadha Patil's contribution, unity in diversity, adegi collective youth action habini matanga mari lenaba loina pangthok jagani si numit sida Kamjong district ki praja mayamda district admission ki site ki appeal tawjari habidi mapung pana phungtoku yana bi damakta actively cooperation tawbiraga lakpiraga si ki event si mapung phanbiu habisi su mayamda appeal tawjari. Thank you. Paugi maraktan aten break matang lominasay. SKTV na local operators singidamak nungairaba pau puduna luxury high speed internet IPTV OTT yauna atay khudongchaba kaya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki khuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna niyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yaubiu Akupa Marol Gidamak, mobile number 7005-259-437, Natraga 8974-209-157 da call tawbiratuna khangbiba yagani. Paugi maraktada aten ba break matang lomina kraba matungda makataw pau pizari. Homeland Group ki Imphal unit ama oriba Homeland Security na miyam na sathok sa sinamadi kudong thipa tarakpa matamda mating loba yaba Manipur gi police amasung fire service ki station singi phone number yauna makhal kya gi guide sing yauba Z4 guidebook ama oriba Homeland Z guide ngasi phone krai sana kunung angom colony da leiba Castle Hotel da pangthukiba thormadu da Homeland Z guide phone laduna Homeland Security Imphal gi director RK Bablu na hai Manipur ki maming leiraba private security agency ama oriba Homeland Security na miyam ki section thorangda angamba mating pangduna lagle ngasi phongliba Homeland Jet guide asida lam koiba lakpa amadi lamdam asigi miyam na hospital hotel cab service emergency gi mathau tarpada helpline number na singba yauri phone number sing asi khangnatana QR code singda scan tawbada Google Map ki address na singba su tholakani guide asina travel guide oiba khangnatana hospitality safety amadi atai servicing gi oina miyam da kana bapina ba honabane guide book asi airport lakpa mapalam gi miyam da phangan bagi mathakta lamdam asigi school college university maruiba transport hub sing hotel tourism center singi kuthang da miyam da phangalagani haiki Homeland Security na khanjaba mission amaka mayam je better connect better inform alo better aware webnaba amadi any number ama emergency number ama thirak matamda koigi Google da tauna da vida any pocket friendly weba si pocket ta hapa chat pe yare anyone tourist wagera satra wagera ama itana pairaga thamba matamda kanaba oiragadaba posak ama khagni na ina haijake sigi jetful Homeland guide je koina every mafam khodimakta school college transportation gi mafam da airport edi sida koina thamnabagi plan tawjari aduga mafam khodimakta distribute taroga Manipur gi leiriba praja singjina masi kana basi phangnagi dongta akoina distribution tawge naju akoina khanjari Sports for Peace and Development High Bawakalonda CRPF ki samang yangkai taruk suba battalion senduna October thagi tang kunmanga dagi satharli baziri bang cricket tournament sini kunmanga gi ngasi sanaki ba ani suba semi final ge match ta Sonapur cricket team Jiribam mai pak to final sangkrai Jiribam ki Vidyanagar Sports Complex ta sathari ba tournament sigi ngasi sanaki ba semi final round ge ani suba match ta Sonapur cricket team amasung Isel Club Dibong team anina sanaki Sonapur cricket team na tos gamduna ahan batting tauki apiba over kunda Sonapur cricket team Jiribam na wicket mapan turga ran chamaga humpuni thoi logduna target run chamaga humpum doi thamki masigi paukhumda Isel Club Dibong na over tarani thoi ball ahumda all out oiraga sumagi ran yankhai mari logduna maithi kibane Sonapur cricket team Jiribam na Isel Club Dibong team bo ran chama sumna nipan henduna mai pakki ngasigi match aduda Santos amadi Gulshan Sauduri na umpire 1 amadi umpire 2 oiki hayeng tournament asigi final match da Sonapur cricket team Jiribam amasung Sunrise Club Kadam Tala anina sanagani
थासगी तांग मंगा दगिरा निपान फावबा थाईलैंड के पाटाया सिटी द लैबा पाटाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकदबा वर्ल्ड यूथ गेम्स लिसिनी कुनमंगा गे जितकुनेदो इवेंट इंडिया टीम द सरुक यागदबा मणिपुर गे जितकुनेदो सानारोय अमसुंग कोचिंग असे इम्फाल थादोखरै इवेंट असिदा मणिपुर गे सुंखाम निंगथेम सामम केनेडी सिंह लाइश्रम दिनेश सिंह टॉम क्रूज लाइश्रम नावरेम रानी सनु हारिबा सानारोय सिंह असिना सरुक यागने डॉक्टर मोरांगथेम इवोम साना इंडिया गे जितकुनेदो टीम गे टीम कोच ओने लुसिंगली Hojimung asi state asida oikiba inga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lampel Patagi phangba report ki matung inga asi state asida khwaidagi sabagi sang Celsius degree 13.8 oiki aduga khwaidagi ingba gi chang na Celsius degree 19 nungsita yauba ising manil gi sang na yukta sada marifudra mathu aduga nungthil dana sada marifum doi oiki ngasi state asida millimeter sino dasmik ama yongna nungsuki loishalakpada moriba pausing makana fangbigani Suranpur की खनफी खुल की मफम अमदा असम राइफल्स का नोमिक काटनबदा कुकी लालोलुफ यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA गिनी सिंगना बाकादर मरी सिरे हाइरी इम्फाल का समनबा फाइट मसिंग हंतकीबदगी मणिपुर की मियामना थेंगरिब खुदोंगचारब सिंग असि कोकनब मिनिंग संगबियो हाइना यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर दा गवर्नर अजय कुमार वालाना सेरो थादुना तक्सिन फ्राई Imphal Guwahati amasung Imphal Kolkata gi anugo flight service amamam hapsi lagane haina civil aviation ministry na khangalagle haina hana gi chief minister N Birena phangokrai Hoji fobu ina di SKTV news na sanok saba Manipuri Paulo jere Manipur miyam gi punchita khwari gi maru bai state asige lebaga sige madi malem gi oiba I pau sing namak SKTV news pu minyang tadu leviu pau yengru sungam kan khurum jere